March ni som thum Times of Mizoram News Commentary ngai khatu te chibai Strait of Hormuz Iran thunun ani zia alang chhozel Iran tan rinom na phena mal somna Donald Trump hena Iran speaker thilpek ro pui intodel na tur kan langa India le Mizoram tiamin heng te hi kan ngai thla ho dona atop thlenga milo ngai thlak sak turin kan soma cheu Pakistan Deputy Prime Minister le Foreign Minister Ishaq Dar chuan thu chua asiama Pakistan long som ni chuan Strait of Hormuz an paltlang theidon ta ani Ishaq Dar chuan Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi abia a remna le muanna aum theinan inbiak na boruak siam apoimo thu asoipuya March ni som ni pariat pokhan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif point Iranian President Mossad Pezeshkian alo beto boka Israel thilti andem thu an puangdun ani Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Strait of Hormuz kharvek ani lo thu soin Iran thian tha India Russia China Pakistan le Iraq tetan hon ani thu asoya nimin pia khan Thailand point Iran phalna alo mutoa tuna United States partner Pakistan point Iran phalna la to in Strait of Hormuz hi Iran thunun ani zia alang chiang ta hle Iran war ma khan International Maritime Organization IMO dan dinglai angin Strait of Hormuz hi nei tu big omlo 2 point zalen taka anzo thei ani a ma se indona kara nunna thapa paltlangam anom tabik lova vaupungna Iran IRGC phalna andilta a hei hi Iran thildu US Iran war atanga hlokna anmu lian ber kanti thei ome custom officer tamtakin zo khothar vela duty anchak zaksek ang hian Iran tanpo helai mun hi nuai som ni som thum senga chu tham posting tha ani Pakistan long som ni te hi ni tin long pani zelin Hormuz an paltlang theidon ta a Pakistan oil harsatna nasatakin atinep don ta ani report masalama khan kan lo puang to a long pakhata US dollar million ni zel Iranin ala ani chuan Pakistan hian US dollar million som level aseng don ti na ani Iran sarkar chuan indona ti to poni se tol taxi lak chunjom zel atuma Iran tan chuan tuyal theikhur nei ain a hlok jok don ni in alanga Iran economy tundinnan Asian ramten tol tax kan pek tlautlau angai don ta a pubunglin kunga hla rinomna phena malsomna tikha Iran mi puiten save du takangmo heti lai hian US President Donald Trump chuan Iran oil mun pui Khark Island lak an rilruk deu ni in asoile to a Venezuela ang bokin Iran oil industry thunun hi US thildu ani thu Financial Times arhil thudik ka hilangche kadu berchu Iranian oil thunun hi ani ma se American mi a ho chuan engwangin nge chu chu kan tingotang anti a an a takzet ti in Financial Times arhil bok soizelin US hian du thlantur anga to ka Khark Island po kan la thaya kan beilo theibok engtine motaka kan thunun chu angai ni ati Washington Post in a report danin US chu ground operation titurin ain buat saimeka sipai singkhat tirlu atumani ome US Marine sang ni zanhi tiamin US sipai sang thum zanga velin Iran an thleng to a 82nd Airborne Division atangin sipai sang rwal chu konga an thang mek to ani Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuan March ni som ni pakwa nimin khan thu chu asiama US hian in biakna diplomacy kalpuireng chungsi in ground attack khomwal indona kalpuya tumani ati melma te hian wantlang hriata in biakna chungchang an soya ground operation nei an tumruk reng boka kan sipaiten US le atho puiramte hremna peturin andron thlenhlan an ngak lel takzet Iran speaker chuan ati ni in IRNA in Asia Karliamta Khan White House official chen khat thusoi US tho pui tura rin kaiber Iranian Parliament Speaker Ghalibaf ani thu kan soya tunlai hian Ghalibaf hi US laka ain rosana sa angrenga US nen hian indorna engemotak annaya
Iranian official dangterin hlel lo nan atong por ve ta chiam ani thayangem hunin a hrilang chu Khark Island hi Strait of Hormuz atangin kilometer zariat somli pathum vela hlani in Iran marlam waw kamatangin kilometer som hi paruk ani Iran in oil athon chwa zongjong 90% omna ani a Iran economy ti thuan op tur chuan Khark Island run photangai chu ero thilolai ani don lo Iran hian chakai kotop tran kho abei dona floating mines tui chunga langchi palpua bomte an kam vekto an ringa US hian adu chuan arun thayanga nurna thapa an machon ero angai don ani President Trump hian Pakistan malak na hnuaya inbiakna angai chang ni in alanga April ni rukma Strait of Hormuz boruak muan siam turin hun ape ani arukin ground operation hi anloin buat seizok ang teriau mai Trump chuan vauna thu asoitel boka target singkhat sangthum kan bom to a mabak sangthum vel alauma inrem na thatak kan siam thei atibok Trump soidanin Iran speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuan thilpek thatak minpe ni in kasria Pakistan longsom ni lai Iranin phalna ape a longsom matangin somnia heng longtei an kalchuak tranto ani ati Iranian speaker Ghalibaf hi US thopui tura Tramamit fuk na berni in Financial Times chuan atar langa Pakistan longsom ni permit pek anni thupo hi Tramanena soichuak tu ani bok US le Iran politician te po hian thudik an ngai nan mel viau big lova zoram politician ten an chun kan tilova politician te qualification pakhat anga pom mai hi aha dam thlak in todel kan tlin lo poin mamo ti tlem kan thei India hian oil anei velowem ni kumza somnga liamta sangkhat zariat somruk pasaria khan Assam rama oil lai chwa aloni to a Assam dikboya crude oil lai chwa kha India rama ahmasaber ani India ram hi mihring kan tama le khathiam le thiamlo tho chwa nei le nei lo ek tamin kan tama oil abikin diesel le petrol po omje nei lovin mekhua kan chwa tamani atlan chakapiang hi ti tur nei lo aman mo lote anni fo kumsang khat zakwa pakhat khan dikboy refinery hian production antrana sangkhat zakwa pahnia khonwar tui kerosene chuan twal chung bazar athlenga sathau khonwar aron thlak ani ti chuan LPG te anron siam chho ve zela India ram mel athak danglam ve chiang ani Brahmaputra Valley hi kilometer zathum som ni azaw ni in oil aum ve thwa mai tuna hian dikboy nahar katia le moran hugri jana crude oil lak chwa ani a dikboy Guwahati Bongaigaon le Baraunia te refinery a Assam dikboy hian production nga viaulo ma se India Energy Bulthut siam tu ani India rama crude oil production 14% hi Assam atanga chuak ni in tundin huna nitin crude oil barrel singruk vel ape chuak Gujarat lama oil production aum vele boka coastal district heng Ankleshwar Kalol Mesana Navagam le Sanana te crude oil atama Trombay le Koyali refinery lam ancho mani Rajasthan Barmer Basina po oil production na oma kumsang khat zakwa som seripalia mu chwa Arabian Sea vaukam Mumbai haya India rama production nga ber refinery siam ani bok India hian oil reserve anei ve a chuti line Middle East ang chuan anga lova ramchung mamo 15 to 18% aphu hruk ve ani crude oil reserve fi lei hnuai hausakna pathian thilthon pek ani a du alai chuangot chi ani lo oil lam hi thenghilin thildanga in todel tumjok ila afin thlak zokang entirnan solar le electric thachakna kan check khol theina poimo chu battery ani Contemporary Aperex Technology Company Limited CATL hi Khovela Battery Company lian ber ani adota BYD ni in an panhi hian Chinese company anni CATL company din tu Robin Zeng hi China rama mi hau saber pali na ani mek siam chua nei lo Adani le Ambani te ai chuan hausak aphu ngoi
กุมสร้างนิปังอาคารเพนทากอนจวน CATL company hi Chinese military nen in zom na nei tin khwa khiratuma ma se CATL hian a hlaulo mai khopa United States chu CATL battery tel lovin akal thailo tigin anvaulet ngamani Kovela electric vehicle EV pathum zela pakhat hian CATL siam battery amanga kumkhata $1 billion somzet hlokna profit anhu CATL battery hi amanatloma achak tha adai raya atlo bokani India rama po electric vehicle kanwar chomeka ma se Exide Amara Raja Tata le Okaya te hi chuan thui tak min thlen don ri lova EV te funglian ber chu battery chakna ani Iranian official tam tak thi na chan pakhat chu ramdang kut chuak camera an man wang ni in Teran khopuya CCTV Israelin ain thlathei veka chutiang deuh chuan China hian India hi azuam ve ngotang tunlai hian CCTV kanwar chhota hlea in ropui office lian zonga omto kumsang ni som ni pali data ang chuan India rama CCTV mun thuma thena mun khat hi Chinese company ani a mun khat dang chu Indian company ni in adang zong chu ramdang le company lian lem lote anni India sarkar chuan hei hi angai poimo to April ni khata tangin Chinese company CCTV Hikvision the Huale TP link te atitop to donani India siam kandu chuan CP Plus Kubo Prama Matrix te Spars te aoma heng kan soi chuan na chan chu into delna tur kong kan nanga zia tarlan na ani Russia S400 squadron som nga po nei maila kanda na te Chinese CCTV in amu vek chuan air defense system tha kan chorviau lo thei vetlat Mizoram hian into delna tur kan langa hle nuthloi Miss Mizoram idol icon le iskuta kanin to dela kongdanga mabak kan langa hle